Hi people, today I'm gonna show you why my people is very special, and that is because we can find a solution in every environment or any job, manage problems and other things. Here I have problem. I have oil paint which we use in kitchen. You know why? And I find solution. I think that we are recognized in all world for two things, that is sport, you know that, and for this we are very strong ability to find solution. That's how Nikola Tesla, our science, find electricity. I am not Nikola Tesla, of course. I'm a worker, but I find solution. For ceramic tiles, I used this diamond to cut the edges, and it's helped me, I think, for put this off. That can I put on it paint or some other material. They can be on it and don't fall down. I can find the word what I want to say, but it's morning and it's normal. And that is that. Now I can put paint or basic paint, I don't know how it says in English, a primer. I can put primer, and then wall putty and color and other things. Why I do this? Because when you put down, I don't know, you can see, I put down old color,
it put down very easily. This is unbelievable, very, very, very hard, and you lose your time with that. And I think and find solution. Thank you for watching. Eto, dragi Srbi, malo sam na engleskom ispričao ovim Englezima koliko smo mi snalažljivi i treba biti snalažljivi. Mislim da je to jedna od najvećih mogućnosti i najvećih stvari koje krasi nas Srbe. Ima ih još, ali ajde da kažemo da je jedna od većih ova. Danas ću pustiti ovaj video i ja se nadam, ako stignem, pustit ću vam jedan vrlo važan video, a to je problem oko odbijanja kad se računaju površine. Problem oko računanja površina pri gletovanju, krečenju i tako dalje, rađenju stana. Vidimo se kasnije, obavezno pogledajte i obavezno podelite taj video, jer mislim da je vrlo važan zbog toga što postoje dosta razmirica i nesuglasica i nerazumevanja među ljudima i tako dalje, i da bi to rešili, ja upravo radim na tome da razumemo jedni druge i da shvatite da ne poznajete posao. Koliko god ste držali četku, valjak u rukama, treba provedete na fakultetu građevinskom, ali ovom iskustvenom, dosta godina da bi shvatili zašto je nešto onako. Svaka čast onima koji završavaju fakultete na drugi način. Svako dobro. Podelite danas, nadam se da ćete biti aktivni, podelite danas taj video, bit će mi jako drago da pomognem kako mogu.